na machia MPP fo nyina ene Mampong constituency nyina efi yonso apa chichiware nintin hwidiem emprem bosofo da ho brukutu aso wa akase tunsuom zongo is zongo west new town ademra acheremade o fa kofi domi ose krum atonso aja mpeso adudwan o hwe sataso rasu sekruwa bosom cheche bunsu no bem bosofo aboantem obankwanta ene brengo boben chimfaso krobo kodru nkubeta na afam bresua afam PSKBP nyina mpo miami diem benim penten wase asem wada ne nama na okopie mu kofiase miami diem ene so wonim say yeko last ayina you say ma kofri kofiase me fa kofri ho wagematum na hema ase wagematum ama me fa free kofiase kofiase dynamics na asesa enti ho ya me diem kese pa nyame ya adom a me fa sa kwanya wes no ma invite mo ekina me ne mpanifo ne me supporters na ye kofiase SD church ye kwa akosomo ho na ye free ho afiko SD for no omato mo sa frame wo program bi mi wo ha mentimi ama enti ene yo mo sa to mo sa frame for the third time no na ye say mitimi etu ho na mo enti nyame adom a me ne me supporters na ye kofiase SD church ochina na ye free ho a me ne Apicom ladies omo ye over 200 na obia be shede mo t-shirt fe a me picture bo ma bibia wo na ifiri ho a yakobo ye ho nkomo na ya sa akɔhwɛ kofiase project ne ye started project me ankasa me share for many ho ye even though my home pictures ni videos enti nyame adoma ochina ye bɛkɔ na ya akɔhwɛ sɛ de na me ne contractor so di nkomo na ya hwɛ timelines because ho hia and titio no so kofiase and the information meeting and kofiase ye say opesa o join MPP na opesa o ye delegate na say won support Apicom a enya ade a yebeto ama yebeto atia wo and that is what is going on and the kra meko kofiase na me wo hospital so a ye ntimi akokra ne afram anofo ne nkonto ho nyina enti Mampong constituency no ye wom ye nimu eno aho adwuma na ye di machi obibia enti o ma hene and then madam asemo so yetimi ehia na mama makwanya me so me e de ba betwetwe say the okasa no say who that confidence and say delegate na den on be more that opportunity to lead the party coming 2028 me wa confidence no na ne nyina mu so no so ya desre mesre wo hwe se de nipanim ene mre bia me ba ha me be kan wo hwe me support ene ma amaye we party no mama some party no no krem anye enokro entity but Mampong nipa bebre asom but Mampong pumtu o ma hene Mampong pumtu ehu hia ye hwe oman bia kro bia adwuma mo wai me ye sure say no pa mo sorry obi a say okọ adwuma ante go teacher ni and our headmaster if you am ne be kwa din komo so am ye konya say oni me be din komo adwuma ye sorry ye say udware no wan konya ba bia ankwa sabe boys ye sha wa ye boys ye sha tade am so ran boys ye wo sa ne ebi wo ha men ka se bi wo na nya omo pe o so obi a sorry na adwuma wo so okọ man he wa sorry abetena he ofi say nya ompuntu ana ekoso no adwuma ni kroimu emrante ne mabawa kroimu hu developmental project bia ekoso enso so ya say I friend say General Mosquito or see even so MP catch or say opposition tino ontimi nye project a ye nto abantia no common fund e ba na e fa he na asema wanwa kra ne say o say e ba ne say ye kwa akosere tumi e wo delegate wa ye kwa ye de a chelpa yesere mo amu hu yembo na delegate yetimi nya amugidie na say ye de banwa it means say you are accountable to us na me wo ho na controversial issue say wakosere nipa na yama wadwuma wo ye MP a Mampofo ama wadwuma eya adwuma ho na age wakatu afiri enti se me ma wadwuma a ma hene ofi say how see you and say o manager of our wadwuma yi wonya accountable to him enti obusa na o program e call ye say ni bra na bebu akonta nipa e ba me ho say ona ba Apicom ba ha enti ya winsa council si aba ha say ya bia beto eta mat sa enti no say oma wadwuma na oba be ask for accountability and also e court asem me lawyers in trauma asem say hunu ano e de saade na e bi nsi Mampong ha bie mu ya mpem Mugabe ene Paul Biya mo just imagine a country like Cameroon ya na mobo sa Mugabe ni Paul Biya mo Museveni ne yisa we in politics na e bi nkoso wo Mampong ha bie mu and I'm di kan we are in the era of democratic revolution emrantie no
ye deserve emrantie no ewo menka so obi ani adwe ba mantie no wo pepa any the new dynamics this era ya yekoi am for a very discerning and if we say ye ditumi amount all this while na say unye bibia na say young youth for as for accountability and say ehunhuna e bi nkoso biem oh the entire man me bisa sa no what can be rebe because unim se nipa na ba delegate no ho a ano a wode ba and yeah the 20% and sa and one problem at the MPP for co-position but basically from chairman so basically omo nya ntena sin hu say that problem so omo solve kofo a omo sere tumi no ma omo bo omo ma mba pa no omo ye ye hunhuna binom na ya dampa binom like the wokan sir nti delegate a ye hunhuna no party ni a ye use na di nya tumi ye ya doge no arehembe ne onya se wo be yo mamedu achi onfa ne rembe se omu na se won so kwayet se de obi di aya ne this is what is happening. Oh yes, I mean and it's a problem MPP for tackle. Oh yes. And I want look at this me ba radio be cancer ben sem no me jawa be kan nyina if say onim problem say wo nyina ade ba kwa ya na ya ne say politicians me ka ho but media ya am say politicians sa na mo nyina amote no kura ni me nkwaji to me ni bi if me kura be mama som be cinema som party nyina I am contribution towards the party no emfa bibia ansha me inside bi ma kodi positions aya region bi ma kodi MP minister and at this point in kura na de me ni say nka wonwuma pa ene bededi ebekasa at this time nyuma na wo he what as your mind wo hai wo si ade adwuma hia won say wo ye adwuma wo si obesan ba besra sa ma menya adwuma obi anu so ma he yentimi nyini fio so ma he bo adwuma pa na mom so mo adwuma pa na de na ese ama wana that chance de oba me ka de me ba de o kan so ehunehuna na ade ba kwa ya ne say ya na ye politicians no omukuta adwen bi se sebe tafracho ye timamufo na sebe ye ni bi no ya na biamfu se ya adwini so but ya ade ba kwa ma hu Mampong cycle ne say me fa ne say ye executive for the third time omu use delegate no wi a why be hu say wo ya ye design no next time no ne yi was nche no masa afa foforo e de netem bia delegate bi aba ofu say ye ne ye de oba ye ne ye de obo esan say because ahunhuna ne ye de hunhuna mo say wo ya ye be yi wafirim wo ya ye be yi wafirim enti say bibi ha obi na nipa no ohwe say o ye delegate na ohwe say de obetima aboa party no kra no opese o throw no support a osuro because of I say ye na ye de wo ye dey e baaye and ye de hunhuna asa but I feel we dey nipa bi abako o ma ba challenge for the past 3 times but I feel we dey different yes ronko many party executives akasa diguso ani o kasa say hunhuna no e bi nkoso bi ye nyina ye pena so ndwie mu ba o ma hene de me kan say ye bayi si ya no ya transform ya membership we nyina no I think yeah General Secretary Justin Kodia the IEB by say yeah publication by say beginning 24th of November I twemu yeah be party cast ne ade nyina ne ya start ne ya reform na manfo register e ba ne say ya na executive for mo so no e ho na mo fu so betima manipulate the system so wa ma ye nim na ya amfa wa amade a wo ye side but areho say nka your party executive nka de nka minim kra say nka de nka stand neutral na obi ade the request abeto ani but the san say Mugabe sem ene for bi asem na e wo ho nti no obi asuro eni nti no obi a na ya pia omu nyina apushi omu nyina against omu nyina omo adwen ya ohwempanifo e wo mu ne ade but de me ho ne say this time they are tired except for some few no party executives no bebre no omabre ye ba be ye delegate system yi ene ade nyina de manfo aya ne say wo de enye din be mafia se momfu so mobo no omre ne machiri list omo ye nyina ye nim ne nyina ba de ba kwa ya me de ne say ani pere nyina so de omo nye se ya bre ne yankasa ne mo nye wie ne nyatumi ne wie a ane e be hwe ba ma hene ade ba kwa mpese MPP fo nyina wa Asante Mampong constituency ha nyina be be so omote ase ne say sa hunhu ane bi nkoso bi because ne your party executives kasa ye passum dwe omomomodia na Mampong sa notoriety na e wo ha na afibia ye ba be ye party reforms na ejadam na ye say niema na manfo to niema wo party office no na bi court nya ade ba kwa meka manfo ati say court men ko bi da se mi jawo e ma wo ye wo to aba no wie wo form wo wie a
me no ano no me accept me nko court na mom some ma wo chance am manipulate system say mafia party ebi nsi okay ebi nsi ye pena so ndwie mu omo me mmon kwa ho ban omo me mmon ajapade ho by this time omo mampodin no asundwie emra me ma issue threat bia wa but the make can say me Kofi Asare the nipa bebre hwehwa ne say the hope hope don amafu bebre pe obi obedi animu me maye makomete me ho say me di animu ensakra beba this time no say party executive bia wa na adwene say oba bebo mafia bia no migoso ni omo kasa say omo nyi sa adwene ne mfiri omotirim enka beye what the chairman for be say 2-3 times what the secretary be 2-3 times all retire in peace aka beboa but one hwe yie na say wo say omahene minim say a record oh yeah minim say we our voice we a record oh yeah enti me ma condition no say mo ba na ma besiesie form ho mama obi a neutral ground ma ye free and fair election delegates aye be choose so nyina aye free and fair there obi any problem o na mom so obi sorry free ni fia ho mache say oba no aba manipulate system no aba bomb mafia me on record today Jungle FM me say nipa kro any oba dia omo mpaye no nkra na yire ne mma no nyina mu hia no mu hu nanim for the last time because akoma Asore akoma aprim was Ante-Mampong ha no so o man hwe yi a enye papa enye say me ma conditioner so oba say omo ba be any peace dia ani obi ani asem na mom so ba be mafia be bukata be chinchim krofo nsa sa Machiavelli style of politics na Ante-Mampong ha be CBM okay been CDM under my watch and I repeat it. Oma hena nye threat. Heat na woman ne nkrofo a oma ba mabu. Oya hwe yi a party no. Ebe say okroma. Ya hwe so manense. Now, okay, na you be kwa polling station election at there. You are watching uti ene uti ma hu se ben na mo ye de akoda there because if say hey yakoto man no mu na obeja mo ntino nkofo bi kra na say and yen try be bia I was say be na more year towards that. Look as if so say my strategy me fa be to dwa so what person me fa me strategy and fan to dwa dia and dia me fan to dwa dia be sure one say dear omumom we are on course okay we are on course and me buy only say my almost all the electoral areas no ha yeah it means say we are on course electoral area Mampong electoral areas nyina ye kutam yenim baby ade ekoso list omo ye ne we nyina yenim ade ba ko a ye ya ne say abotre until say ye behu say obi ye mafia sem enti we are on course ya yes ho baby bia delegate a system no every polling station every electoral area ye wo ho yenim form ye wo form na omanfo na nkasa say munye din yabre ebi nsibiem munye din yabre enti we are on course ye adwuma pa 31 minutes after na yana honorable Apicom na AD enkomo no na mekan na nra na dua na obedu ye na so delegate ene Mampong for ho do nti na ye to safari so mra ni enkomo ye de wo a be make yourself available bia no Jungle FM or ha edema minister party me some ye membership card or BB sir I think I 4 days and 3 days. Yeah, it was because publication by started from 24th of November. Okay. Yeah, 24th of November. Until 93, yeah, I think 28. Yeah. 4 days ago. Yeah. And you know, the American say Obi Anfa the home gym. It doesn't matter baby o throw the fa. Ni nyina say your party member. By you see our party executive. E ho na mfi some there when the American delegate name Mampong for MP for nyina say what dey call na form no is online. Mempese meka bibia e bia yeso ye ya ba say introduced executive na dwuma enti obi akwa bia befa so bia party membership no forms no be any fee ka ho nyina no obi amfele ne form na yemfa da appropriate quarters na nyina yen register ba de ba kwa mpesa meka ne o ma hene omo betimi start say omo de ye ehunehuna e de ayese brane ma party ka say bia wo nye party member do delegate e bia won ka ho enya de let me tell you enya say the party executive dear free so haba no me ba besesa no this is not the first time Asade we ABC anytime bia ye reform your party ni bia especially your co-opposition na ye ne mahwiegu na so ye frase ya hyehya ya na sa ne ma we nyina tasi ba de ba ko a untimi nka say just imagine Mampong nipa 24 say 27,000 to abama MPP me boa enti say we capture all this say 36,000
Okay. And that's why about my MPP. And it's who capture membership cap non demand capture to 36,000. You do general election about catch say only my members never to about mammy. Aha. And the American say a party no mafia some na ko mu nyina yenim ene ye nyate ye hu sa ni mane nyina ebe ye be ye hu wa mfa wodi amma ye nye omo de pay attention say wo enam ye so na oba be ye me wa nipa no to ama MP dada ho e de ede na sa form ya o feel na nsa ne yi ede na be ba wo say so what you say ede ne strategy o mu use no but ene ni nyina na emfa bi omo be ye bia na emfa wa ne de make can say time ye be ye campaign ankasa no enru ho but the American say MP otis no he doesn't deserve another chance. Oh, support by me another support Kennedy. Hey, oh my. Oh, but I don't know say. One say medical can say me support to MPP. In fact, Ghana first. Me that kind of a person who say because we are Ghana ni ba ansa na me koye MPP ni. So what I say. Me support to MPP. Eba presidential na. No krenye wo hwe enipa enum a ayi omuti. Former Vice President Baumia, Kennedy, Advocacy, Brian, anyway, no cranny, Ubia some party no. Ubia aye Juma party no. Ubia deserve the chance to lead the party. Na the woman say Ghana for na hwe Ubia carry Ubia, and MPP for a party so or ma hwe Ubia carry Ubia, do di animo a ebeboa. And unfortunately for me, me delegate amekwa koto abane. Nemom sa nipa 5 nyina esa so nyina e party ma no metima ka me support wo nyina fi se obia ye party for ebeyi na ba bia no me Richard Asare metimi na ye adwuma bi so ye party ba sa propaganda na mo ko hye dem na de ba ko ne se you say no meeting ko so na aba o because nipa na bre ese ye be tag Apicom ye de be tag nipa ba ko ni ahye da ye ne ho fin me support obia ade ba ko ye me de eso ne se o hwe me support ese nipa di machombo machidom a ebi support Dr. Mahmoud Baumia. Onye obi say why Minister Mpoma. Omo na mo ye campaign. Omo timi ko ye campaign ma Dr. Baumia na aka chem so da bi munya campaign ye ma mo nka ho. Bi say munya mo na mudi ba Baumia campaign. Omo support Dr. Baumia. What I say? Wo hwe Minia Santiago ene kwamna dwummo ne ada say ya. Omo support me Ra Kennedy. Wo hwe Akotomo ene Mavis me omo support Brian. So what I say, Osha ayi me one of me leading members honorable to for Okufiase. And also support wose minim say honorable Richard onti me win so me support no. So what I say, enti nipa abọ machidom, nipa atwa me ho ahia, nipa abọ machidom nyina no. Obia wo de support no. And ade ba akọ enwanwa so ne say, obia ka so campaign, omtimi ko fa me pick up. Omo de ko ye ba me campaign. Omitimi ko fa me pick up. Omne ko ye honorable Kennedy campaign. Omitimi ko fa me pick up. Omne ko ye honorable Brian campaign. Enti no obeda wo de one particular candidate attack me amna ye. Me so my MPP me support obi a. Nya me ya adom na 31st of January. Ye nyina ye ko nye ko yi candidate ni wi a. De MPP for any source o medi party na chi no. Ono na me so Kofi Asare so. Me so me support because nipa nyina na agi atum. Oh, my ye be my party no. Ye be me hey, me na me yes na me say. Why ye be my party? Nti en hwe ho na ye ma wa kwanya no. Npp party Mampong. Ai o ma hene. Ezun say kai interview e ko ya say o pese o ka ma asem nga mo. Baba ha ya say o ade o ya ade a enye sumase o. Me fear me kai say bonfire time na ye nyine atwi jai be Tadiem Park so ye na adwummo Mr. SK mo those time nyina na me hye nika na me hye trouser mpo ye twinja ma some party na so on record dem be wo ha ma ya ma party na all ma sacrifice ma party no Abrantia me see so me bo bra 2008 election ma fo hu me cast me no kroma de me de ye Kofiase konton wo mu nyina Kofiase fo mu nim the car ni ko wura me ko engine ko break ye be sin de krapa ni bi antimi afre me say Abrantia wo de wabo party no wabo ho modern sani ma nyina ya 2024 election nyina ma ho me I mean t-shirt 1000 nye t-shirt mpo sikasamo amesan e de babeboa ye new campaign but campaign do wa e be be cancel me nye se bia sikasamo beboa hwe ene ma be ko so a na ye mo bi ni ye ni anje but ene me mmo bia ho fin say e bia sa ne ma ne nanam so
if we say sikasema eba bedu constituency ha ese yemfa nya adwuma no nyina na ye adwuma yenim ni nyina so ati ase ye nom bi sika kra ka say go tv for yemfa mom menam kroma wana hu the new town methodist ha side da my me na me di sika wa ka say me na me di sika tua mom so na sika che party executive yenim ni nyina yenim da amount yenim bibia sa mra ni nyanso ye me be ka na nyina kra sa mra ni nyanso ye eso a ye be ka na nyina enti we nyina no maye e de aboa party no okay on record serial callers from fitted. That time they were about 14 or 15. Now yes, 14 or 15. And yes, I'm supporting my committees and BDMP because of party no modern or defend the party into. Me Npp 14 will be a mobile phone. Every month, that time no, I think it's about 13 years ago, every month be a will be 50 cities. And they matum will be 100 cities. And now make us say, beside the Samsung Galaxy new phones, Abramo. Say omo boy party no ho ban no omo champion the cause of MPP no because so at the moment as say any party executive so any MP wa ha what you say omo call cry say call am for masam ko ni ade nyina enso me di MP ba de nyina no na mobile phone Samsung Galaxy ba cry say na metimi mamo those years no monthly credit me dia mamo na neso masama mo new phones masade credit asangu so 100 cedis a month ama hene menya ade good 39 minutes after 9 we me and me be south asem we na me be say so wo plans we want to hear say only plans be on so I wish you can between IPP and San Obi Obasanko Osanko. School for ye wo mom ko SSC. Ye beti an say o MC we asame members kora ye bi. Ye ha no vat ya anti bi. I bi an obi ye na ya anti die. But ye ya anti bi Solomon no mo ye ni. De bi an mo de dan me say ye nkwa hwehwe na in fact ne ye ho bi ye ko bisa na say bi an o che. Do you have any plans for school for ye ko? Ye bi maybe in the best 10 Mampong municipal say maybe you want to do something for them mattress and I say because you anti bio I be am anti but am for to be them anti bi so maybe so say no ara wo some Mampong ye wo mu no anytime make say yeah member of parliament he doesn't deserve another chance me nam fofo bebre members of parliament make a show I mean, be bring me on the school. Best my body we propose am some year come in. Me wole go propose academy na say na call mam take her. Them yan na call go champion the cause of MPP. What you say? Wo hwe enema efe a members of parliament e wo other constituency omo yema ye enko the more free omo ko school. I mean, trunk, mattresses, any ade nyina no. E ba social media obi ehun ye. Mampong ye hu bi. What also hu bi? Me so ma hu bi. Me entra me na me bi me pribi ama wo. Ni nyina no, e na me ka say me nya cho say sa efo no e bi om de mbotom ska na ye kra na e bi a om de shepherd na munyam. Ya ha anti MP onya common fund na. Onya common fund. Sa de ma we nyina de na ye de ye. O man hene. No na ma branch bi a o ko fiase e ko bisa e ho asem a ye say e chiro krata akoma na say o meyi na no. Lawyers ma insurance o meyi na no. Na wa hwe wo ba no emrantie wi sa emrantie ya ka so moko fiase omno mo ye sa youth wing no during election ya menko a motor accident o munya during election no ba mo wie no ye pia mo sinchen ye nya tumi na wie MPP ye lose ye but at least omo ayi omo campaign mo ye na ama wo maintain wadwuma wo maintain job enti ye baby sa accountability a e no na ye hunu na me lawyers ntro mo na me enti o ma hene dia wo ka no ye hu bi Mampong ha no if you say me feel say radio for mo ha nyina twahia ene ma ye koso ha nyina mompe but some kind of credit this is the time I see nyina ye sore ne pam ne kind of credit other constituency e mo frɛ ko school ho hwɛ other scholarship other MPs ape e de ma school for nkura and do feel say asante Mampong ha so offer electoral area bia na op scholarship ma abamu abako e de kwa ama no kosua de a unim say the next 20 years no unim say de kuruma mpuntu e be bakruma enema we nyina me da ye so if you say mofra bi wo ha omo ye very brilliant but needy omo ben omo nimade but omo jane omo na kra nyede eni bi ama hene enye radio so na mbet na tumi ho ye nkra be ha metuom school fees kra me nim omo eye true me am nkrofo ye omba honorable abrantie we ahokyere wa ha we ni maame wa ha me nim omo bebre bi wo ha me ba no mo de wa ba chia me say oh we na wo kai say what you say nti be yes ane ma nyina but bread do say eye say ye timi put pressure on our leaders na omutimi eye the needful na say asem so de
na me say if a such strategy we any na ya my leaders na ya adwuma de e be yo me ko brengo school dan na I say oh yes because na me kodi nkomo no kranie me kodi san nkomo se me ba be ye ho adwuma na me bre say ma bre wa free mu I think say be today ma bre wa free mu aniama exercise ye no enti me free wa me ne omo kasa say me de carpenter ni kwa akohwe ene ade na afi de me te ya say obi say MPC o wa ba ye na mso lawa and I say ya say pressure say ne betuma putu amana ya adwuma de a ene ye be bobo mantam ya be hwe ba bia e ho ne ma na say ne akọ ya say me baba ya Apicom me say me baba ye no be ho say MP dimrika na say sabe unni opepade say ene ma say ikoso wo baba ye gisa wote say opponent and as obi oba contest okoye na de ho ayam hihia ene na wo akoma papa na e wo so pese obu Mampong na so boa Mampong empumtu ba so eto ma hene de wo kan me feel say wo da to me say utimi list and now identify sa amofra na bia we shall help them. Okay. We relate with the education directorate because me possess I dey yan so ye hu bi wa say aye he kra na mo free was best 10 I one Mampong municipal yi mu no obi aye bibia so mo anyam that is makoma swadi ame pese me hu swadi ya rawosem ya rawosem ntwa wa no bata ya rawosem hwe na say I am one say ye penifo na agi seda bia no ye use strategy fa mpucho me ba ya last say because your presentation wa maniampo ye to e ma mo I think say 140 graph board am call your presentation me old student wa maniampo okay and the school no ye niam bebria ye so ye gu so akira ye bo mo spell omo teachers bungalow mo ye ne sia no platform ye wo so ye nyina ye bana yetimi abehye to school no omo I think 70th anniversary say na yetimi commemorate we na enipa bi medical bo maba so mofra no science and maths no we ade ba na amanfo bo maba so na ye che omade na it took people to write it on social media say young questions say MP so no so your old student or amazo then no ya mom oh ade chin ya pressure ne ba ya na wafro mo na wakomo muska enti say wodi omayanim na di kuro anim a da bia gisi ye mo so de dia ansa na watimi ahunu de obeye ayara ho semo na je say wo de adwuma na amfo e de amawo no wo de wo nko a wo yie die nko a na wo hwehwe na mum enye Mampong ana Mampong yie die na wo hwehwe ayara ho semo ye say nyina no okay mama tie fa join ye kakra me fa course be 4 asana but delegate o ma be mabu correct I some ye den some mu de mo ye na ye te Apicom kan ya ntin kan bi mo na ade assurance be na wo de ma wo no asana makwa homo ama hene me da sepi sa question we enye delegate o ma ba mabu e wo me ho all propaganda na me opponent person mo use say oba ye some te ba bi ye adwu tu ni sem nia oba ye okoro de omma but me catch them Mampong for delegates o ma hene me ba ye ma talk constituency nyina sana ma brewa ti no ma assure mo say ma declare say me ba so see me fasa akonya we so no wa fidie kese so ma sure MPP for I want Mampong constituency any delegates nyina say I feel way me fa form na ma contest record bibia ni hwa ebesesa ya adwene bibia ni hwa stop here na ma no sabe beta frache o na metie we bi na masere sa ne kra no me ba boy ba ko na nani ebre ye say obi ye em so oni kobi mo one of my year we say Apicom swa ono onyanuru ho anasa Apicom swa onyanuru ho so obaye we obedi MP and I know na right here ba parliament no 32 years am parliament ansa na obaye onuru ho ama hene emre ne kwa nya emre kwa nyanuru ho na meti sa na wakacha mba na say mane sa ne mane feed into it at this time they meti feed adri they mabobra adri yenim MP so mo bepe MP yenim mo bobre babia na omo wo ansa na mo ba be di MP o nan de nka kokra na me kan enti say o de o kan say mi so amenye nru ho te say me mo bobre bia na sebe de kakra me pese me kan na me kan say na be o enkodu ota enti de me kan nyina na say okay my crado afi we ye adwuma pa and delegates no omunim see ye adwuma ba in silence because see I dey for strategy into abontin enti ye ba contest we minim say delegate be home mobo and by 2029 January say ye declare obi ana say ye we ya minim say Asante Mampong me Richard Asare Apicom
me ana mampofo ebehu me mobo na omonye me mogidi se ebetimi aya amampum tu aba Asante Mampong na Mampong aye krabahwe your project ahodo bebre na wo baaye no wo don sa kan na de anu me kwa homa no so ba sa project no kofi ase de ana me kan so lo mkofa ba me hu bi ba de aka na de wi ana ba be ka ho asa ba me kwa homa no so na tie fon so